Ublay u klem kwa yigi kon Israel bakin dons em haga por jong u Samuel. Repetip kumnu kon Israel kile ki ong lago ong yu Samuel em ublay mede ban panyo hangi yus em kum ba long lem ngani ke jai ki wei pat ke jai man riu ke ban na saw dong jongi. Kum tau Samuel ye kren baru ublay bat ublay ong yigi kon Israel jing sha bakim dei ban donus em tang ba ublay ong to jai bagi pan ai la ka ai. Haji shau bleu o kli jing kli ki hato phim hon mo bangan long sim jong pi khun sel ong hoi keng su hon tang bang hi kwa te kum be long lang gini ke pat ba kum be long lang gini ke jai pen riu ki badon sau dong jing hi kwa sim kum bam kiro ki don sim so kadu blei ban se u ais em yegi Israel yegi khun Israel namar bagi pan kam de ga monu blei yegi khon Israel bakin dons em tang ba de ublay hi uba jets em yegi khon Israel baru blay pa yo Samuel bun lek kendo yo we bri burte ngo Saul baru thums em yo new Saul ini pe yang mata kam de ga mon jong blay ban namata gi khon Israel bakin don yus em hare namar ba Japan kum tau ublay u ala ga ai but they ro ublay uba jets em yegi khon Israel ublay u jet yo Samuel bon long em kemudian ublay u mon yo Saul ban long em jongki Israel kan ma ngonong biang hag manukong ublay ummon yegi khon Israel bakin dons em ka baar andre hadin pat ublay ummon yo Samuel bo un long em jongki Israel pio in em ye gini ke ye kan ya manta tas ngap bandon yus em ki kon is ublay kata kamde kalenti jong blay bagi kon so kindon yus em kata kamde kamon ublay na do basdang han resisin ba ublay hi ubala jet yus em ujet padon yus em uba u ibit bu untung em so jet u Saul nang tau Saul u yap no udah em u boleh persya u boleh bat u klem ko ngo ye ga an jo boleh kum tau yap no sim Saul u boleh jet da we pat us em David snap ha ka menung ko kam de ka mon u boleh nam ta ki kun Israel bakin don em re namar menta bala kwa u briu bala kwa kini ki kun Israel u boleh u jet bat u jet menta u em ar pat umon yo David bo long em jongki ka khubor ni por gade pang ka monu blay kum no ban tip yo monu blay bat ngakwa pin shai ba pimla light na ka monu blay chi sin light ki kon sel ki la light na ka monu blay sangap ka monu blay ka long ba kim dei ban don sem ta de ka monu blay re ki kwa la kwa ka mod ki la light na ka monu blay na mar ka monu blay ka le kim dei ban don sem hare la ku hare ublay badap de jing snei na mar ba ki Japan ublay pun Kenya ga monjo baru aya ka ba ki kon so ki mon baru de ublay uba mon yo sang yo Saul bo long sim jong Israel hadin jong ta ublay mon yo David bo long sim jong Israel sangap no biang pi hadin David haga por jong jing long sim David u yap mat ge we ge briu berteng ke Bathsheba na tau ban pelengkot di khana u shim tengah ini ge briu haga jing shau shim tengah ye ka mdei kat kum ka anyu blei u shim tengah bomdei ya ka Bathsheba u de penyap ro artat yo kurim jong ka Bathsheba bat u shim kurim u shim tengah ye ka Bathsheba u penyap briu nang ta usim ya ka Bathsheba balong ke tengah jong u penyap yo kurim jong ka Bathsheba usim ya ka Bathsheba selede u khayo ko no berteng Solomon nang ta ni Solomon kamde sangap kamde ka mon u blay mentau David bun penyap yo tengah jong yo kurim jong ka Bathsheba uraya kamde ka mon jong blay kamde ka mon jong blay yo David ben sim tengah ya ka Bathsheba kamde
Hari udebir penyap, hari udebir usim lagi usim tengah itu, baru kayo kon, baru beli umon ya tu kon jang kabat jiba, ban long usim hadin jang udebir. Pia in ya utelai mentah ubabot. Kalau kumne, kamde ka manu beli. Hari hapden jang kita ka jing bom dei ka manu beli. Ublay umon ya Solomon banlong usim jang Israel. Pi ine mentah kene gede mon blay. But pi la light na mon blay, tang ba pem light na mon blay. Ha? Num ta, ngaklem mengape ngada syutu pi ni kana. So, ublay jid Solomon belongs im jang ki Israel. Ter beliau jid Yusim ter na way ulong na way Yusim hadin way parus im but kita gis im majing sabon ki bom kongo yu blay. Tas ngap ngin pe ye logic mentai way gan ya chapang Apostle Paul u mut ban le jalap syagawe ki sinong haga kam jeng apostol dong bakhan riu thot ban riu kong kilo poi segi phang Galatia tangba u blei u khang mense bako u khang yeki banilap ke gospel ha Asia so mense bako u khang banilap ke gospel kum ka taru don thot banyo gong kilo poi Malaysia bat kitmu ban le Bithania hari mense mumsha eki kum taru don mense bako mumsha eki ban le Bithania banilap ke gospel mense bako upa yo Paul upan i yo Paul ke jing i thopao ye ke jing i pau phang we bru no Macedonia bat kilet che Macedonia ki po Macedonia kile ego ke nong ba gur tengah Filipi da po Filipi ye lap ke gospel sha sho ube we ksui jang tu ke bru ka bakren bertong man ke sngi de ke bru ke bakren mense bom dei man ke sngi so u Paul u thaj ye gene ke bru ye yu mensim boman u hukum yu mensim boman ban mi ne da ke bru ha Filipi bat ki try jong geta ke bru ki malik jong geta ke bru we shong ksui ki dom yo Paul IT yo Paul sha ke council sha ke bor sorkar sha ke bor an kumta ki sho yo Paul sngap ngan klim hi phikwa le ayu da ka babot phikwa ban long kumno da ka ba phikwa ban le ga monu blai phikwa ban lai ne jing e phimu thrai da ka ba kongo ye ga monu blai phin lai ne ga jing e ba piteng jing e ba pi pet ne ga jing e ba phikwa ban le ga monu blai pi thrai ban le ga monu blai ka mo phin lai ne ga jing e phin sok phin sai no ga kum Apostle Paul pi blai ko di usha Filipi po Filipi sha bom sha te Teng ngi berkat ni ladang ngam le ga monu blai thrai ngan hap haga jing jar ladang ngam bot ga monu blai thrai ngan shem ye ga jing e aga jing e monu ta bom shem ba bot ga monu blai bom bot ga monu blai ru ga jo he ga jing e shem sebab kalau nem ga monu blai bangan ye tho bat kan ne ga briu bangan ye tho bat une briu tapi no menta te thrai ladang ngan ye tho bat kan ne ga briu ka ba haga kom berkat jinga thrai ni ga ni na se khlu ya lo ngan shem jing e jing jar kan ni da thrai ngan shem jing su kamlong ga bakala ban song berkat kumu briu bleu ai ga jab pin berkat here ba pin ye tho e gitu briu pin le song ba gitu briu ba tu briu da ga ba berkat ban la jing e kala bakala pa ngap ha ga bade ba ga jing jet jong ga jing imam lo bi ngi perkat thrai kum ni daga lada ngak la ke ga monu blay nga kanene ubri unene ubri kanene ga kam
Nang tapi dua pi awi blay keno gamon blay. U blay unum wan man keren bar pi ban ong ban jet da mu ui pi ong jet de gani jet do ne jet de gani kam jet gani kam jet do ne uri de gani uri. U blay unum wan ban jet pi ula ai pi ya gamon ban jet. Pi ni jet hi. Pim don kam ru ban teng ban jet thara la dang jet de gani thara ngan po che cloud de gani ta ngan po che beneng. Da pi jet de gano gano uri do no uri ru pede ban ready ban long ready uri ula pan krek ban po che cloud. Kamut bapin ya thok bat gani gabriu bapipet na gajing don shibun gabriu bating gajing ki bating ya gabriu ya ubriu na marba kalong umta kan selong umta da pi ya thok makna na baru angel warna beneng ru da wi poi bat pi kan kala du jok hi kan kala klau hi to yeng nyong pi ar gi jabing ar gi jimut jiber khat ar kamet ar kado RM kedon bagi jing per namaru briu berthei umdon briu bi yadai gejo so la de community bakan yadai be gejo jing galala paradai be kala long pa ba kala u briu wala long ready ban poi ban shimti no briu no briu la dai ban long pa ba ready ba pen kre ban face ye jing Apostle Paul u klem ong tangan poi je Filipi ngan la jing tra bang le manu blai de mentangan syong ngan su no ban bod manu blay kamut bapin community ke jingsu ndai dang ata people nong barwe ngan pani pil nong barwe ke beja nong barwe le kabadon kam ha jisa kani Apostle Paul umut ban le che Jerusalem khot ke besau le nong barwe khot besau kam apostol le nong barwe khot besau kam apostol ong kum ni kisenran Paul lo sa ban kisenran hang ta kum ban nyosngi ki bala ong hau Paul do men sem ba dei ban le Jerusalem Apostle Paul dei ban le Jerusalem mano ba ong ki senran ki tholpa do men sem ba khoi do men sem ki tholpa ba dei ban le Jerusalem kanong biang kini ki senran ki tholpa do men sem ba Paul dei ban le Jerusalem dei tangata wan so we briu bertemu aga bos Uneru itul pau shim yo panpo jong ubel jong Apostle Paul te holiday yo tau bel baru anggum ne ubriu badai trayo ne ubel kemudian Apostle Paul Paul deu badai trayo tau bel ubriu badai trayo ne ubel lada ule che Jerusalem un syakum syakte kum ne ha Jerusalem nam piti badai itul pa kemudian ne bau mensim bako jo Apostle Paul bau dai ban le che Jerusalem to Mdei tang waga bos, people indo khot ke basan menteri bernya beprawa khandai. Ter. Khot bakhat we kedega stories pang waga bos. Khot bakhat ar ko ong gumni habang ngeli yo sno yegni jing thurpa jong waga bos. Ngi la kerpat yau Paul bo dei ban lech Jerusalem. Manu waga bos thurpa Naladine no blay aga bos witul pa no mense bakoi no blay baru mense bakoi ong aga bos witul pa ong ba u Paul dei ban le Jerusalem na marla do le Jerusalem kalong kum ni un sha te sha kum bat kom ni bel yanga kum taru un kom kin kom gibru yo Apostle yo Paul yo bru dei tra yo no bel ha Jerusalem tip kum no Apostle Paul juba ong pipen pa je do no jinga na mar ngala hun ban om tang ban ngot khot khat sa ong kum ni khot khat lai ngala hun om tang ban syate syakum hanre ban yap ro ha Jerusalem naga benta kerteng trai mano bakang yo Paul ban le Jerusalem men se makoi sa Paul ong kumno ong ngahun om tang ban syakum ngahun ro ban yap ha Jerusalem do men se makoi bakang Paul na lao nang lao ste yo Orang Apostle Paul ong ngan lej ngan yap. Om tang bangan syakum ngan hunu yap. Thot khat sa ong te habaki le yo snow igni jing kren Apostle Paul. Kilo ong to ye ka mon jong try on pendem. Kemau kubor ni por gede pang ka mon jong blay kum ban tip i mon blay. Rengan ong pi pim la like ne ka mon blay. Ka mon jong blay kijing bakla jo pi kijing duna jo pi kijing jaito jo pi kita kijing bomle jo ngi
ya ke mono blay kimla ban let shalendet trong ke mono blay phim non kam ban shifting la philaj ne phimlaj ya ke mono blay pijit ya ke ni bri pijit ni bri pijit ya ke tu pilajit ya ke tu bri pala teng teng em ba pilajit ya ke tu bri pi ong chesh tharai yudur memu abhau ong blai nga but pi babi hadin imat bangam duai ba bangam sha jing it ba bangam banga sajit ya ke ni ke bri banga po sha khlau ni ke de ke khon ke de ke ksiu jong soitan imat ke ni makaro untah yu imat bangam sha jing it ba banga po bat me si let atu e chem o me yu sar tor ke monu bla me ba pi thia pi kuslai ni ke imat bam de ke mon blai u blai ula ai pi ban jit mde ya ke mon jong blai de ke ka de ha pi hi ke mon nai shifting bang imat bam de ke mon blai yang bat imat bam de ke mon blai bat ka no blai la ai pi ke jing start ke jabe me berkat ban jit ban le ye ke mon ke shong ha ke mon jo pi men tau blai la ai pi sam mdere tang namar baga family ke yeng ke suk baga de ke mon blai mdere namar baga yeng blai ba namar baga ne ke yeng ke jinjar ba kam de ke mon blai ke mon blai ke long mo ubriu bat ke briu ke nye poi un yai ne ba la ke tengah ta de ke mon blai ki ni long ke we ke do ta de ke mon blai na ke benta ke jing jinjar ke jing kendo yeng sem pi de ban ya soft para arngut nai pen kit chu blai nai ong imat ba mem dei ga mon blai ma yo di ong na tau dong yang sar tor mi ma ngaj ong ki be yang ma ngaj ong ka be yang ma ngaj ong pa yang mi chem ga mi ksu yong roi tan pen kit che roi tan pen kit che blai pen kit che ka per thei pen kit che ni ya je thi ma ngi sangap da ka yeng don sibon ki yeng ki besuk ka per thei ki bom dei ki long yeng Kristan ki yeng jong ki atheist ki bri bom ngai pele yeng jong ki Hindu yeng jong ki Muslim ki besuk dan sibon ki bri prabilian ngur priu perthaya menta dan sibon ki bri ki bom dei Kristan ki besuk ka long yeng long sam ki pitara ba ki kadai ga monu blai kim ju duai di sha kim ju sha jing it di sha kim ju pa kmat chu blai kim ju yam kim sha jing it ban bot ban jet yo ubriu ni ka briu kim ju benai kita ki shu apply jabing u yamat de ka yamat yu ki point na ta shong sa ete ga long yin kha gi khon su ka san kim de Kristan de mengi ken Kristan ba shapting ba khau ek palat ban le ye ne ga tai imat ba kam de mon ban jet ye ka ban jet yu imat bio la si bom de mon blai ni bolong kum ta na bolong ta la do bede bedi ble la ai ga khle ye phi ba pin perkat la pin le ne em che khmat baru namar pitip lalu longkum ta un kejap ya pi un kthai pi man gesni hado kelano na rok tu ngamong king boro ba pli badi senrang ge balek ben kurim ngamong ta syukran ni gini badon kum ta don gi khep ki bolong kum ta lado pitip bo new bru pi bakan lam cheta ker na ong blai to man to mai yo up jubab nubla ublan jubab de pi de jubab di se no Jesus sa hapi de jabe nyo pi common sense ru perkat pi la de chembit la tipi to ni hadin sar snem to se khlo ya kanong su keri ngamong ba phim de ban dua mesaji don kam hi ban dua ban sa sing it haba don kam haba sing don kam tang ba ban shapting pat yo pilai ne mon blai kam de pe apostol Paul jing sha la tip pa de mesti mo khoi bo udang le persya de mesti mo khoi apostol Paul kalau mau ada ke Bible, tiba berjalan dah pol Jerusalem ke berjalan, dah pol Jerusalem, usah tet, usah bom hadu kata-kata. Nah dekat ke balai puar kong, ti kila sange ban syok yu Paul. Kemudian Paul syok ke jing syok ke berserkai pol Jerusalem. Menuna pedang jingi boong nganlek ke manu boleh kena nganlek jing Kalau light lepas kata orang berkat, banong em banjid yo blay ban light jing kala apa kala. Banong ngajid yo blay ban light jing, ngajid yo new bri bangan light jing, ngajid yo gini bri bangan light nega jing Kala apa kelal pa na do sedang kata. Pimla light nega jing apertai, yusu la keren lepa, ani pertai spin mat sibon jing jenjar. Re WhatsApp ting la job yo pertai.
ngi Kristan ngi don gawe ka jing kermen ta ga de gini bah pedeng jong ke jing jenjar jongi ngin syam ya ke jing tengen ha ga jing im kata ga de ke kular jong bla yangi compare kan no ngiya compare kan no la ga yeng ga sem jongi kalong ko kum ko dujok ada kan don de ke jing tengen ka wan kan don de ke jing sok ka pala de ke jing syampang ka beri jai jai ya ka dong no jongi ka pen pengat ya ke jing mut berkat jongi hani pertau cem yo like ka jing em pi do de yap yo like ka jing e so nai shifting manong tharala ra ngajit ini kam tip ngan posino la ngajit ini kam posino don we bri bulai ubahang ne haji sha muntam don sho la le phai sha la snong jo sha tripura ukhot yanga bad we pro janga bai trelang ne jeka khot yangi po office ni le u ong nga gum ne u ong sho ta pro janga u ta pro janga pule BBA pule BBA baru khot yu ong yu me nga sngotu nga tip boblei ula don ni ke jing translate na mata jame ba men man roy haga kam business ba men man roy haga kam khayi pateng amen ngaru ong amen uro ong amen ni kata hadin pat wong pa sa chenga tau chukri jong blei pa sa ong nga sngosi au so me sa ong I'm sorry shan nga haban ong yeme ne gwe ba mem ublei uklem khot yeme ba ben men sedang business ba ben tre business ublei khot yeme ban yelap ya ke gospel ngarung amen ya kata ban neduk kata kapor duk mentang ngadang longkum tang elap gospel hari senga monopi ubadai bos yang ha office ke bangatre ubadai bos yang ha ke kam yelap ke gospel udai uta uperlok jenga uba uta sikri ublei ong unroi ke kam business tang bau klem dai try business ulet yelap gospel insya udai bos yang udai managing director hag office jongi kabang tre udah berubah so menta tu skri jong blai ong unroi hag kam business ngi ong amen hag ta kapor nyau prasna me sedin tra ta kapor hari menta uklem ni tre business u ilap gospel ku mengahi ngai ilap uroi hag kam business ru ta perlu jong ha sorry uroi hag kam ilap ke gospel fitra la like dengan mon blai uniu skri blai ong kamon jong blai me kam long mentre kam business to seba sak tu por amen hadin ngatu kan isnem utau porlok jenga ujon hang ni bat ulong no u managing director yang ni hang ni office jengi ha uklem ni tre business fitra la like dengan mon blai no umlai dengan mon blai oh la do le tre business un biang la do umlai tre business makna one tre hang ne genir ko dah hidu business nilai ga business bakam he ka business bekerja beneng ka business bekerja masih hang ne to yang nga klem dek nga yai ne do ta por bat ngalong kum ni pi kidon kum kini kirkom perkat jung ki bru sen balai tul pau ne uni pastor yo ne brio barong mede ban long ta mede ban ngata bat ulak cepting bepli ban le de ke pat ke kam so tenat tang bahap ban yai ne hang tu nomar bola ong tu pastor mo lai tulpa la de melai cetu la melai nang tu kemud menom hoi brio menom long brio lam man brio syo ke jing im oh sapting bepli no beng kisikriu blai kini tulpa bes praise the lord de ki tulpa halor ke jing im jingi ki ai ngi ki jing sneng jing krau ki pen ingi ke ne ke tai bes tang ba em lo bi khadu hi pi hab jit ke ege ba bisngo tana le to phim la lai ne ke manu ble ni sa image nga subum tai ong jit de ni ke bru ngala duai gum tang ngala yi gini ngala yi jung to pa gum ta ble la kren image nga ong bang gade ke bru to i pa jang ong bang ni gade ke bru manga pat ha ga jing ya ding ti jang to ngalap da we pat ke bru te menta ble menta nga sim ba ni ke bru ko ba ngahi ngajit fitra ngalai dengan mana boleh no mene rum ta kadai kajing isya ba boleh pun iya image nga ba long tu renga ngadon la jong ka jing ipa ngadon la jong ka jing sneu ngadon la jong ka jing smotho ngadon la jong kom jing ken jepang ka jing im nang no ngawan se ingan lai so ngajit ini ke briu ke bangangas ngodai hi ngamla fitra ngan le percaya mo boleh no ngamle percaya mo boleh no kalong kum ne pe
U apostol Paul le yo mesin berkhoi udang le persya. Mesin berkhoi tu bukan Paul borom le Jerusalem. Apostol Paul pendong ketin penpai ketin ong balai pi kang ngabale ngala hun wat man yap ro Jerusalem. So Paul udah syak tit syak lo syak bom syak. Tamu klem ya piti hadin ngai beja. Umi pau bi u balai ha u hagajing tu pau apostol Paul but hagalenti ha haduriau. Yang angel jong try baru ong yo apostol Paul kumni apostol Paul what shifting ye gani ke jingyap ke yang khmat jeme me kum me la shlor ban le Jerusalem ban ilap ye gospel kum taru menam yap hang ne po durio men poi be shop kaisar men le be ban ne kendu kaisar siru sharum me la wana Jerusalem ngan pensisai me ba men sa kendu ro yo sisar yo kaisar harum dan mening beliau kang apostol Paul balai Jerusalem mentan pada beliau hi bumi pau do angel utra mi pau ho apostol Paul ong sabas mila le Jerusalem men poru cedo caro ngan pentikna me menom yap ngani dur ngaladon bat me ha Jerusalem sebab do beliau kang Paul mula Jerusalem do beliau hi don rengkat baru apostol Paul Jerusalem unam yap Boneu angel trau ngala don ban me hang to Jerusalem ngan sa don rubat me dame le charum men cha kendo yo kaisar pi ne em ba pim la lai ne mon blai so what you shifting ban bot ban le ye ke ba pi snow pi perkat la da kam dei ke ba penja burom yo blai ke kerteng trai ye ke jing jongi ke jing japi ke dei ke pop nang ta pi ba ke ne ke dei Kebade, ya ikhmat mundon kamat tintip, tok man boleh berkelan dengan mun bla dok ate resep no. Pilai sisi nem na gawe, ublai nom eno epi, un rap epi, un yeda epi, un kener biang ikti kebadap de gejing isne. Un kener biang epi, un se biang nang tu epi nang tu jaka. Un ai lad biang epi, ublai jing itu ublai uba crowd jing isne. So what you shifting? Banjit he gejing im. Laga deh kena nunggu benta jong gejing im. What you shifting? Pinam la lai. Naga mon blai.